mutoza gutaha kare agataha kare. Uko nubu yapfuye saa 12 we yari yagiye kuryama. Kera yinjiye mu nzu yadusize twicaye haragenda araryama. Mu gitondo muri make twari tugiye kuja ku kiriyo kwa Shoshe. Mwira badama ati bankuriye mwendiki. Agenda ngo kure ipasi iwe. Ashike kano nakana kaje kagahungu gato kagatipe bitira. Koko kazaga kanga kujya ku ishuri kataramuvugisha. Kakamukomangira. Uri araruhareka kuza kinga kugira ngo unazaza kumuvugisha. Ahita amuvugisha atamuderangije. Icyumba cyo kibaho kitakinga. Ni nako nyina yagiye kuberaga ko we yari yarakirangaje ashika sanga umuntu yuba. Harabatse bureze yabaye iki. Uyu mwana namuri ati jewe nta mubyukije nta muvugishije yanze. Niyo mpamvu ndahantaraja ku ishuri umuntu ndari kuvugisha. Nyina hamagara bashiki biwe abo. Timwakomeja. Tuzosirimba kabagabo. Noneho ngo baze kumureba kuri yaryamye batangira kumufotora bavuga ngo baraza kumuseka ko yaryamye nabi. Dufite ayo mafoto y'ibitangaza. None gabaza kumbwira. Je sinzashituka. Barambwira ati Breze yapfuye. Breze wishiye kuja kuryama batumureba. Mwambwiye ngo yiriwa. Mwambwiye ngo ari hepfo mu escalier n'undi musore tubugira umukozi umutipe ukomeye nimba ari munyakibuye simbizi. Simwabwiye ko biriwe bavugana. Akaryama kabyuke ndebe. Mushike sanga umwana uko yicaye yubamye ngo ndengeze buri umuntu byanze. Kese yapfuye. Narahumiwe mwabatu. Uragapfusha ntuhumirwe. Ndahumirwa. None ngo bonega yapfuye. Ndakomera kigabo. Ariko ni muzima. Bese guhanyanyaza. Ariko ni muzima. Ntimuze turengeze. Ntimuze turengeze. Kimwe mwafashije. Turarengeje. Dushize mu modoka. Aho twari umuntu wawe wapfuye. Tiwopima. Tawopima ndi igihumbi. Ndagendaga. Sidariko menye yo mpayeje. None wasuye kwika hepfo. Umudamu aravuga ati turaje Amasaka. Nta hantu nari nzijigiye kwa muganga imbere n'ukuri kw'Imana. Ahantu bwe gusa bwaje ko numva ngo se yashika. Nivyo bitaro nako numva bibaho. Nta bindi bitaro nako mbona biba ku isi sese yashika. Mutugere Masaka bamujyanye muri morgue. Bamujyanye muri Jas. Basanga ba mama tere baramujanye twe tusigaye aho. Baratinze. Mukanya baraje. Hati wa muntu yapfuye kare hati se mundi mwabonye uko yari yabaye tese yabaye gute hati umuntu wahengamye akanwa kahengamye hati ya ni stroke hati afite dore muze murebe afite nakanda hati mitsi yaturitse hati yo muza kugira mukamubona kare twari kuba twamugerageje kumuvura ati wenda yo baye paralize ariko ntiyari gupfa se nuko niko mubibonye ikuri kw'Imana narahumye amaso asahuma nariko ngendesha amaso atarayabona ndahuma nugiye kuncura magana niwe babaye pare w'uyu muhungu nawe ngwaze kuntwara nawe biranga ndamubwira ati data wewe ku ntaruka nta matayo bose ni ntumwa turi bamwe reka dushaka kudutwara kurabona wewe utabaye nabi shimye Imana ko nabaye nuriya mutipe uriya n'umugabo w'abagabo iyo biza kuba ngo njewe nari kumubwira ngo ndafasha usigare na nyoko nabakwe baje mfite n'abagabo ariko dukomere nababajwe gusa nuko nta muvuye nari kumuvuza nje nyine ku giti canje n'ukuri kw'Imana mfite ubushobozi bwo kumuvuza no mu Buhinde iyo nanirwa nari mfite abakwe baje n'umugore we yarafashaga ako ntibyakunze iyo byanga nari mfite inshuti yaje mutabaza umuhungu w'ubu twebwe twamuvuza nta bufasha dusabye hako mutipe ntiyarwara ngo muvuze Yesu ashimwe ukuri ivuga se muragira ngo aruko nabaye jewe ndakomeye kandi ndi igihume cyo gukomera nuko gusa nawe n'ikindi kibazo cy'igihumi ariko ndi uwa mbere kandi ndakomeye pe tubona impamvu ngomeye
abana baje uri muruna waje nabashe se mukurika bagasha ndi mukuru uriya niwe bucura yareranywe n'uriya mugabo kubera ko basaze nkomeye ndi igihumbi bari baje ngo baraturika babuze aho baturikira baraturika ntaturitse uko bazoja guturikira handi ariko gahanda aho mubona muturikira jibi mara ngo mbaye mbabona kandi ganoneho kutwaje gakuvuga uyu ntimwamuvuga yuko mutamuzi jega ndamuzi kandi sino mubabwira ngo mubwire iki ariko nk'ubu gatoya no mubabwira gusa mu mwaka umwe mugatagara ngo se mu mwaka umwe kubera iki niwo mwaka tumaze ari umugabo ndi umugabo tubanamo uwo mwaka umwe kuko yarashatse agira amezi 9 yibera ku gisozi mu rugo rwe titwabonanaga n'uriya mutipe pe ni kari gake none umugore we abo yiwe rero byo mutazashaka abanyamerika baza ari byo zamukozeho amaze kumushaka umugore we ndetse data kubazaga wangaga umunyamerika urabigira gute ati none ndahumiwe nazaga mubaza se data kuki wanga umunyamerika natwe ni nkawe twaye dushaka ati je bakobwa muri Amerika barananiye ati baza bantegeka isaka bahamagariraho kandi je watari yumfite ati mbona tutahe tujana ati reka nigendere hano mu Mutara nirebe rusanzwe aramushaka bamana namezi 9 wa mugore abagize doshe gwaragiye baza n'ibyo bibazo byarabaye ibibazo twaramwerekeje Kanombe twavuye Kanombe duhita tugarukana n'uyu mugabo tuzana hano uyu mugabo ngiye kubabwira ngo nifura n'umwana witonda kuko gatwanganaga yari muri sasi kaje akagira amafaranga ndetse gawe yarafite umunyamerika akagira akazi ariko twabanaga tukajyana nawe nashoje iwe azi imodoka biteye ubwoba nta muntu uzi imodoka nkawe ntibizoshoboka kuko nawe sinzigiye yayimenyeye noneho yantwara ngiye nkumva nakobega nko twawe n'umwana waje yombi rindura ba nazagange nafite security yose ko iwe ntakoje we ndi bubi icyakabiri nkamenya nkwaza umuduka icyazaga nkishimisha dashoje ngiye ntera urwenyo uriya mutipe yazaga atera urwenyo yazaga seka gusa kuri amuntu seka ngiye gashimishwe ko ndi kumwe n'umwana mpande urwenyo agaseka uzi kujyana n'umuntu ukavuga wenda aseke akanjyana tukajyana Nyamirambo tukagaruka tukajana mu biro wakandusha no kumenya computer je sinza nduhapi iyo impano sinayihawe yo kukanda kanda sinayishoboye tidata bakukandira email se ni gute daye password bahe bavuga se ni gute vuga simba gumuswa nishake mbe muri abo batirishaka ariko naje nararanje kamubwira ati yewe shiriragamo ngawe ga impirima uwashatiye uyu na kamubwira ati yewe nawe ga ntushoboye gusetsa wewe urabishoboye naje mfite impano nshoboye kamubwira ati kandi ga naje no gushaka amakuta ndakurusha twurumva je ntaco nshoboye tukirwa mu biro tukaza tugataha
Bwana asifiwe sana. Kubera kuko jewe ndi umugenzi ntazohawe, reka mvuge ari kino kintu ko bofu ndashima Imana kuko wakomeye. Naje kumusura kuko nanaje gushingura data ise wabo, tuzana kumusura, twamenye nawe kubera urupfu rwa data bukwe, ariko turahuza amaraso yaje nawe yamahura neza cyane, atuzonda gusa ndetse aragura hantu present twamusanzeho, ariko yaramuvuze yamuze akunda abana be, ariko ndashimira Imana kuko ukomeye Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ijambo ryiza umukozi w'Imana mushuma atubwiye, Pawulo yavuze umwanzi uzahirwa gukurwaho n'urupfu, kandi yarabona ngo uzapfa, kandi aravuga ngo tuzarubaza urubi, ariko sababu uzana ibikomeye ngo nta kindi kintu ngo kirusha kiza kigera ubusharire kurusha urupfu, usibye ngo umugore gutega ngo umugabo umutego, urupfu uzarusharira. Ariko iyo twizeye tukumva amagambo y'Imana nkayo avuye kutubwira, tugatahura kuko iwacu ari mu ijuru, ba data barapfuye